Gembang pipao aku carito kumang aku mau aduh doa tadu gau aduh atito mamau tingian kangau orang mapinah kipangau libau tabuang keluang apate ananganya biara nguliat dian nyamai kumang ngajawai nuaraku agalai lantang nemanuan temaya pagi naningan kumang amenti makaya babinya dagian nekudal mai ura makaya kuai dikulai agular tia harsat jambualka alamina algangi nyaguang ratawak nguram di tanak ketiang ngajala saya sinapang nguram di lundang ketiang araga bedil ba dijil karagawe umanya mi urang biasa mata hujan nyala lagu hasil budak keluar tuntuar teriang tadina beranyawa senua kasayo bulan nigasa galan te barani kita sarito kita pami kita hari kembiang padi tinga raja yen kayuang bitaragana kundiao jaga mata tapiat kaya pingulu ati agungang menyamurang laki berani ati atingi darita ngamran naka guna rajo atape Namautai ketemekong ninggang perabung munyi mangkong malo tubay. Namautai kesemerap ninggang atap munyi jala kerap nyerangkap riap nanga sungai. Namautai kemeletup munyi bedil, namautai ketengawuh munyi bandir. Namautai kemeletup munyi nitar, namautai ketengawuh munyi pinjar. Namautai kesemetak nyaris bemunyi, munyi kemasak cagak bedil besi didinga aritisi langit nyam. Namautai kesemetak nyaris didinga munyi kemasak cagak bedil tembaga didinga aritisi lubang belalang. Namautai kesemetak nyaris benganga munyi kemasak cagak bedil lama baka benak pangka pasang. Namautai kengaka munyi tajai ngakani dan perawan lintang. Namautai kengembau munyi ruai ngembau ditatai panjainya mentang. Ya namautai kenidet munyi lanai nidet di pungai lumpung bata.
nyanyi tuga pacung kami. Bujang berani pangau metal, miau ngau selingau ijau manuk laki iko merundu betadanya di. Miau piring 8, piring keduran, piring 7, piring penuh. Piring lepat, piring ketupat, piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi. Lengan kanan ni aku megai selingau ijau manuk banda. Kena aku miau betara kedatai ngelenina mansang abang. Lengan kibangau aku megai selingau ijau manuk liak. Kena aku miau kita ke bekedunga duduk bertentang. Laban baka kesari tu kami bisi pengawa bisi 7. Ngitungin tu hari gawai Dayak tahun baru 2020.